angi ngalali uya naku Jesu naka. Omunye unesathi uyasonta. Ngithi yebo ngiyasonta. Athi uyabona lo Jesu omkhonzayo ungamiyeki mntanami. Ngiyamkhumbula lwanesi Nkosi yami esho kanjalo. Enhlizweni bhuti ngabona umntana kithi ekhala kabuhlungu. Wawela phansi. Ngadabuka emoyeni. Yazi ngadabuka bhuti ngazisola. Angihlaba ngikhula ngihamba ngihlatshwa ngifuna ukuzotshela abantu ukuthi abantu bazitshela ukuthi nxa usungumzalwane ukuba ngumChristian kufanele ukuthi impilo nje ibe lula. Mzalwane. Yes. The day when usithi Jesus Christ is the Lord waqalisa ukuba yisitha sika Sathane wena waba sempini lo Sathane. Injalo. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Ngibingelela umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Sibonge umusa nothando lokhu nje sihlangana siphila kungumusa wakhe ubaba wethu sezulwini. Siyabonga kakhulu. Ngibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota 2 Media. Mangabe yaqala nje ukuhlana nale channel ngizothi ungasayindawo hlala la sikhuluma indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Sothi siqeda la uyobusizakela angifuni ukukukhohlisa na kanjani siyakholwa ukuthi inkosi izokwenza ukuthi ubusizakele. Angibonge ngama subscribers, ngibonge ngokulike, ngibonge ngama comments amahle. Ngixolise nje uma ngabe ngithatha isikhathi ngaphenduli kuma comments ningixolele but mangilithola ithuba ngizophendula. Ngiyabonga nje futhi nakuma channel members siyabonga kakhulu okuhle enikwenzayo. Inkosi yonibusisa emazulwini. Ngibonga nje nabadebe eqhamuke emaceleni bethi awuhamba ivangeli. Siyanibonga kakhulu bazalwane ngakho konke nje okuhle enikwenzayo. Isamileke imessage 18 July sekuvelile ukuthi siyakwanongoma. Asipakisheni ikhwama zethu siyahamba nje sokhuleka kodwa ilanga elilodwa nje ekseni ntambama sobe siqedile bese siyabuya South Africa sisonke sihambeni sokhuleka. Umusa nothando lo sitholakala sisabizwa ngalendlela. Hayike namhlanje angingedwa. Ubuyile usiswethe simthanda kakhulu abaningi bazomkhumbula kubufakazi akabuletha before usisitholakele encube. Uyibuyile buningi kufakaza uphethe nje kwamanje nje sisazoqhubeka la agcina khona. But ake siqale ngokumamkela sibingelele ngegama elihle lenkosi uJesu Kristu. Siyabonga sakwamkela. Amen. Ngiyalibingelela abalalele emakhaya ngegama lomfelo wethu uJesu libukele lonke. Ngibingelela ubaba uShabangu. Ngibingelela nomoya ongcwele ongiyena osisizayo. Umsizi wethu ngazo zonke izikhathi ngisithi ukuthula endaweni zonke ngiyalithanda. Sibonga uNkulunkulu osipha ukuphila. Amen. Amen. Siyabonga nje ufikile. Yebo ugqoke nakahle futhi. Siyabonga. Yes, sibonga kakhulu ngobufakazi owasilethela bona before. Amen. Abantu abaningi baye basizakala babonga. Kakhulu. Ingakho nginethemba lokuthi namhlanje futhi okusobala ukuthi okulethile la kanjani esosizakala. Amen. Ngithanda ukubonga kakhulu engingadlulanga ngabonganga abalaleli abaningi bangithintile emaceleni. Ngiyabonga kakhulu abanye bakhethile ukuthi khona bazokhonza uJesu njengenkosi lomsindisi. Abanye bakhethile ukuthi bazalahla izinto ezidaliweyo bakhonze kuphela uJesu onguye okwadalelwa yonke into kuye. Ngiyabonga ngithanda ukuthi ngithi balaleli eselikhethile lathatha izinqumo lime enkosini elizweni lenkosi lingasuki uJesu ukuphila uyindlela uyiqiniso lingaze la rojwa kumbe ngithi isitha salibhekisa eceleni kodwa lijolozele esiphambanweni lapho uJesu aqeda khona konke ngegama lakhe. Amen. Hayi siyabonga kakhulu. Ngizoyidedela kuwena. Ngizonikeza kuwe wena waziyo ukuthi ufazo bakho. Yikho ngizovele nginikeze wena ngeke mina ngibe direct. Amen. Uyazi wena uzoqala kuphi? Siqhubeke nawe.
Kunevesi engithanda ukuthi siqale ngalo namhlanje sizalithola Okay. ku Hezekiah 33 33 from 8 to to 9. 8 to 9 eh. sengiyitholile. Isihloko sendaba bazalwane balalele emakhaya sithi umprofeti ngumlindi koIsrayeli. Yes. Ifika la iqala ku7 ithi wena ndoda ngikubeke ube ngumlindi koIsrayeli. Nxa usizwa ilizwi elivela kimi ubaxwayise uba ngesithi komubi wena muntu omubi uzakufa impela. Uba ungakhulumi wena ukumxwayisa omubi ukuba achiye indlela yakhe. Lo muntu omubi uzafela esonweni sakhe kodwa umlando uzakuba ngowakho. Kodwa uba umxwayisa omubi ukuba aphenduke endleleni yakhe angachiyi indlela yakhe uzafela esonweni sakhe kodwa wena uzakuphepha. Oh yes. Amen. Amen. Ngiyayithanda lencwadi bazalwane. uNkulunkulu wayekhuluma lo mprofeti uHezekiah. Nxa wayemthuma uthi Hezekiah ngikubekile ukuthi ube ngumlindi koIsrayeli. Okuthi uNkulunkulu kulabantu ababekileyo abathumayo ngezikhathi ngokuhlukana ukuthi hamba Hezekiah hamba uyokhuluma labantu bami uthi kuHezekiah Hezekiah nxa uthula wena ungatshele abantu ukuthi khona baxwaye lokhu lalokhu ngoba mina uNkulunkulu ngithi kubi Hezekiah bazakufa laba bantu igazi labo bese libizwa kuwe. Kodwa uthi Hezekiah nxa usukhulumile wabatshela abantu igazi labo loba sebefile alikubizwa kuwe. Namhlanje ngisithi bazalwane balaleli uNkulunkulu ufisa ukuthi nxa usubonile ukuthi lento le imbi ungathuli layo kodwa phuma layo itshela abantu ukuze basizakale baphile lawe labo bantu igazi labo lingabizwa kuwe. uNkulunkulu uthi ozwileyo wangalaleli igazi lakhe kalikubizwa kumprofeti loba umthunywa kodwa liyakubizwa kuye ngoba uzwile wasekhetha ukungalaleli. Ingakho silapha ukuthi silethe lokhu esikuzwileyo ukuthi sikukhulume okhetha ukulalela alalele asile ukuze uNkulunkulu akafuni lo muntu oyi1 obhubhayo. Ingakho wasithumela kuJohn 3 indodana yakhe. Uthumile futhi abalindi ezizweni zonke uthumile abalindi emazweni wonke ukuthi bakhulume. Uthumile izinceku lezincekukazi zakhe ukuthi zikhulume. Akufuna indlebe elalelayo izwe iphenduke iphile. Yeah. Amen. 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 Qiniso. Bese ngibuya ke bazalwane ngibonga uNkulunkulu kule ndaba engifuna ukuyishare ngamandla kaJesu eyayenzakalayo engakhohlwa ukuyishare ebufakazini bami. Indaba le ihamba ingimotivate ngifisa ukuthi namhlanje ngishare lani bazalwane ukuthi linanzelele amandla omkhuleko linanzelele futhi ukuthi lingabuyeli emuva. Kulesikhathi sihlala eOrange Farm silo mamami lo dadewethu omncane oza emva kwami. Kwaba lesikhathi esanquma khona ukuthi thina makusha u10 to 12 loba u20 to 12 sizaphuma siyekhuleka esigangeni bese sibuya ke endlini. Sakwenza lokhu kaningi kodwa kulesikhathi ke lapho ebusuku kwakusebusuku. Okay. Kulesikhathi ngelinye ilanga kwakumnandi sase sikujwayele nje vele ukuthi nje 20 to 12 or 10 to khona lapha siyaphuma siya ehlathini nje mawuphuma nje wawusithi mawuphuma ejaradini uhambe nje kancane nansi ihlathi liyaqala sase sidinge nje indawo yethu sifike sime lapho sikhuleke siphenduke sibuye endlini. Kwenzeka ke ngelinye ilanga masithi siyaphuma ngabona mina umuntu omfishani sikhangele sonke sibhekile sonke umuntu lwana omfishani wabaleka ngesinye speed engeke ngisichaze ngamangala ukuthi kulomuntu ole speed esingaka emhlabeni kodwa lo muntu wabaleka bhuti wami esehlathini nathi salandela. So ngicabanga ukuthi lo muntu thina masilandela yena wayecabanga ukuthi kusho ukuthi silandela yena wabe ispeed sakhe sayengezeleka like waphakamisa ngamandla wabaleka lo muntu and thina simkhangele akekho tshela omunye ngaye it's like kodwa kulo umuntu wathi kumbe liyambona lona umuntu omfishane kumbe babengamboni angazi futhi kodwa mina ngambona. Oh yeah. So angazi kumbe bona babembona kumbe babengambona ngazi. Anizange nibuzane after. Nami ngizange ngikhulume. Oh. And after sikhulumanga ngaye lo muntu omfishane. Sahamba. Yeah. Mase sifike endaweni lo muntu omfishane wathatha enye indlela liyabona ehlathini mayithatha lenye indlela eyalethi nasathatha enye ebhekisa ngapha. Yeah. Masifika lapha ehlathini sakhuleka bazalwane sakhuleka sithese siphakathi komkhuleko bazalwane kwabuye okunye ukuchisa engakaze ngikubone kwangathi kubashwe manje umlilo sacha sikhuleka zange stop ukukhuleka kodwa lo mntana kithi wathi nawuza umlilo saqhubeka mina nomama wami yena lokho esho kanjalo thina saqhubeka nomama wami sakhuleka bazalwane sakhuleka sithe sisacha kanjalo sikhuleka kwaguquka ke manje bazalwane manje
kwaqala kwaba nomoya omnandi kwakhifiza ungathi kuyafefeza ngenzela ukuthi abantu bonke bezwe manje kwaba nomoya lo engawu understandiyo omnandi lo ukuthi saphola kwaphela ukushisa futhi lokhane sasekuzwile kwakushisa ukushisa kwakhona ngeke ngathi kubasha umlilo but still naqhubeka kunjalo saqhubeka manje umntana akithi athi ndiyezwa manje sokunomoya omnandi manje nawuza umoya nawuza thina saqhubeka bazalwane lapho ke sadonsa ngoba sakhuleka manje sekumnandi yazi umkhuleko wathatha isikhathi sakhuleka saze sayoqeda masiqeda umntana akithi lo uthi hawo ngiyanitshela ngithi nanku umlilo sithi siwuzwile ngiyanitshela ngithi nanku umoya omnandi sithi siwuzwile uyasdisturb bazalwane ngabona amanye amandla omkhuleko amanye angimangalisayo ngazibuza nokuthi umlilo ubuvelaphi kodwa ngaba nalokho ukuthi sipholisiwe silethelwe umoya omnandi kakhulu sasuka sahamba sayendlini mase sifika endlini kumnandi kunjalo nje asikhulumanga kangako ngayo le yanto ngakusasa njengenjwayelo sasuka ke bazalwane nje ukujwayela kwethu sesiyokhuleka futhi kwangabo 10 to 12 lapho masithi siyaphuma ke gateini amatshe asazi ukuthi ngubani wayesiphosa ngamatshe saphoshwa ngenkalakatha zamatshe kodwa into yangimangalisa akula muntu wachaywa yilitshe lelana kodwa right around thina kwakugcwele amatshe umama wathi hayi ngeke abantu abamsizofa sabheka ukuthi kanti lo muntu osiphosa ngamatshe ngubani sangambona umuntu kodwa amatshe alokho ebuyile sithe mase sithatha idecision yokuthi hayi njengoba umama ethi sizofa umama wathi sizokhuleka lapha endlini bantu abami kunokuthi siyokufa savuka ke ekseni bazalwane sidobha amatshe singawaziyo ukuthi sasiphoshwa ngubani sawalahla ngithanda ukuzothi bazalwane ngale message ngifunda ukuthi uSathani maye kubona ukuthi uyakhuleka uzayenza ngayo yonke indlela ukuthi akuvala umlomo uSathani thina wasivala umlomo ngoba zange saphinda sayakhuleka esigangeni from that day ukuthi manje sinanzelela ukuthi sithe siphuma sabona uTikoloshe baleka ngesivinini esikhulu akuzange kufike kimi ukuthi manje sinanzelela ukuthi sifike sabona amandla kaNkuluNkulu siye sabona umlilo esingawazi umbebe siubaselwe nguSathani sase sibona umoya omnandi kakhulu owahamba lemvule encane esipholisa engilethemba ukuthi ovela kuNkuluNkulu ukuthi manje sinanzelela ukuthi sisempini lapha khona sesikuqubulile loba sasesiqubula principalities endawo abalindi bendawo abobumnyama asazi kodwa sathuliswa kwathiwa singasayikhuleka saphoselwa amatshe azinkalakatha esavuka siwalahla ngakusasa sagcina ukuyakhuleka esigangeni kodwa ukugqugquzela kwami kuzothi noma yini into uSathana azoyenza mzalwane wami efuna ukukuthulisa ekukhulekeni mani sibindi oDaniel baphoshwe emgodini engonyama bakhuleka oDaniel ingonyama zavala umlomo oMeshach labo Abednego bazithola bese sithandweni somlilo aluba thina nathi sasikhulekile ngalela langa sabhekana lawo loya moya sasiyonqoba kodwa sathuliswa nguSathani ngalela langa ngihamba ngifunda ukuthi kulosuku kulomnyaka umama mesaphila uSathana asivala khona imlomo ngizoshare lana ukuthi umuntu osekhaya umlaleli akangavala umlomo yisitha ngenxa ye challenge loba ngenxa yesimo loba umkhuhlane loba yikuswela loba yikugula mani sibindi njengo Daniel mani sibindi njengo Abednego mani sibindi njengo Meshach ukhuleke ungavalwa umlomo lobulele embedeni ububula libiza igama lika Jesu liyaphilisa amen so ngabona uNkulunkulu kakhulu but ngihlele ngikhumbula ngithi uSathani wayesihlelele ukuthi singasakhuleki wasivala ngempela kuyesigangeni ngaleso sikhathi ukuthi sikhuleke sakhuleke endlini kodwa ngahamba ngafunda ngakubona ukuthi uSathani ulendlela eziningi zokuvala abantu abakhe ukukhuleka amen bese ngibuya ke bazalwane bami ngilobufakazi engifuna ukubuletha futhi uSathani efuna ukungibulala uSathani hey bazalwane ngufike isikhathi ngo2011 ngo2011 ngihleli lo baba omntanami lapho sasihlala khona eRivonia indawo kusebusuku nje into eyenzakala lapha abazalwane bami ngizokhuluma ngetestimony le ibuhlungu kimi kodwa ngifuna ukulibonisa amandla kaNkuluNkulu ukuthi uSathani angakubulala lokukubulala ukuthi khona ufele eshonweni ufe ngoba wena uthanda uNkulunkulu maye kubona ukuthi usekutraphile vele ngangiphile eshonweni ngaleso sikhathi ngoba umshado wethu wawungekho ngcwele
umshado wethu ungekho ngcwele kwenzakala ke bhuti wami sasixabana vele nobaba umshado kodwa ongekho ngcwele ngoba amalobolo bawayala so even though umamami wanikeza go ahead ukuthi angihambe but umama wayinika ipermission abayala amalobolo ngomalume bami bathi bona angiyolotsholwa ekhaya kodwa umama mula uyayibona okay bafuna kuyolotsholwe emakhaya kuyolotsholwa emakhaya thina sila eGoli kodwa bafuna kuyolotsholwa emakhaya and angiunderstand ukuthi why ngoba umamami ula and umamami kashadanga single mother so akula ukuthi silanda ubaba yes uyayibona nabo malume bakhona la bangayenza lento imali khona abantu bathunyiwe bazonjani bazongikhiphela ilobola yebo ayi umalume oyi1 wathena hayi unfortunately so adlule emhlabeni wathena hayi akalale ngokuthula umalumama ngazi ukuthi ireason yakhe yayini wathi hayi akayilotsholwe ekhaya ngabe uzubuhlungu ngoba imali yamalobolo yabuyela ebank so umama wathi hamba ngoba uhamba uyohlala nomkakho I give you permission izothi isikhathi masifika silobolisana ngiyakuzwa yes so ngahamba ngahlala ke nobaba kwami umama esemthethe njenge firstborn yakhe okay yes sithe masihleli lapho kwafika izikhathi zokuthi ayi kukhona ukungazwani vele emshadweni lo ngizowubiza ngisho njalo emendweni lo abasekhaya bazoza ukuthi ngichaza ukuthini yes kuthi ngelinye ilanga sixabene nalobaba sisena kuthula savumelana ukuthi mina naye sesiyayehlukana manje sishare nempahla iproperty endlini ukuthi yazi wena uzohamba nalokhu mina ngizosala nalokhu yonke into yethu was like in peace separate in peace umntwana ngizomsupporta ngibhadala icreche uzongitshela la umakhona into eshoda ngayo nami indawo sengiyitholile la emaflatini kuthi ke kukhona umfo wabo evakashile sengibaphakela ukudla futhi mangiphakamisa iplate yes iplate ihlele etafuleni kanje ngisuke nehalf enye half esalihleli phansi yabona iplate le lavelela laqhephuka hayi nokuthi liwele phansi mangithi ngiyalithatha iplate yes ngifuna ukubafakela ukudla ngisuke nehalf enye half esale phansi ngimangale ubaba omntana amathi imhlola le lo mfo wabathi hayibo okunje akaze kwenzeke nami ngithuse lento le plate liqinile aliwanga nix kodwa nje angazi impela libonisa separation ngoba nathi sasesivumelene ngoba lavele la ngasuka nepiece enyasala ihleli phansi ayi ngathi ngikubonile salala ngo11 o'clock mina nginabuthongo nje abukho ubuthongo ngivukile ngize ngihlele balele yena nomfo wabo baleleke nomntana mangithi ngihleli ngibuka ebathroom umnyango uvuliwe okay umlilo uqala ebondeni ngibona umlilo uthi vu ilangabi balele bona ngithi hayibo manje ngiyavuka ngithi ngivusa ubaba omntanami avula umnyango ngimvuse kuyasha avuka athi kwenza kanjani ngithi kuyasha umlilo avuke mayevuka yena acabange ukuthi yena ngcono ayucisha lo mlilo anginikeza umntwana okay yes athi ithi ngizama ukucisha umlilo athi kumfowabo vula umnyango mina ngithatha umntwana umfowabo mayethu yavula umnyango intuthu seyigcwele bazalwane endlini sokumnyama already kasisabona amalangabi manje asegcwele endlini akuyavutha manje mayethu yavula umnyango umfowabo ihengli inqamuke iwele phansi nesikhiya isikhiya sisasibona safuna isikhiye manje ubaba omntana nami naye uyehlule ukucima umlilo ngale uyabuya manje sezama amaminzi ukuthi kuphunywe ngamawindi aphuma ubaba omntana nami ngimqhubela umntwana aphuma umfowabo mina manje lapha abaphuma khona angeneli bengisidudla abazalwane ukudlula la ngiyehlile manje ngenxa yokuhlala enkosini nasemthandazweni okay ngiyehlule ukuphuma abazalwane ewindini bangidonsa ngaze ngazwa umzimba wami wonke usubuhlungu isandla lesi sesibhlungu ngoba they were trying ukuthi bangidonse bangikhiphe ngiyakhala lapho manje ngiyabona abazalwane ukuthi lapha ngiyafa ngazibonela ukuthi la ngiyafa ngasarenda ngibona umntana wami wayena 9 months egijima phandle lapha
ngaqala ukukhuleka ngathi aluba wayesekhonile ukuphuma yena wayesephumile bonke nobaba umntwana nobaba omncane sebengaphandle bazama ukukhipha mina oh ngibona manje ukuthi lana ngizofa ngiqale ukukhuleka manje akufikanga ukuthi kumbe ngicela ukuthi uNkulunkulu ucishe umlilo or kanjani ngathi lana awuthi ngife ngikhuleka ngakhuleka ubaba wethu osezulwini ngamphinda our father and ngiyakhumbula ngamkhuleka ngeEnglish uArt in heaven how Lord be thy name ngamqhubeka ngithe mase ngimkhuleka lo our father msho sokudlule kwesithathu abelungu bavuka icomplex and then abelungu sebevuka sebezobona kanti kwenzakalani uma befika bethola ukuthi hayi yazi abelungu bahlakaniphile bazalwane bahleli benamathuzi wonke lo munye umlungu wabona ukuthi lo muntu lo angeke aphume la bafuna ukumkhipha khona masinyane nje ngokusheshsha waya kwakhe endlini wabuye sena angazi ukuthi iliphi leli yathula elinqamula amabhaqe nje ngesikhathi esincane nje ngazwa qhaqhaqa bangikhipha isandla lesi bazalwane bengenza kanje ngaso lesi amalangabi umlilo ukuthi ngingathi face ngathi ngaze ngazi ukuthi angisena ndaba uma kuphele sona kunandaba o mangafa siphelile akunandaba yo sichile sonke isandla lesi lapha bazalwane nasemuva la hayibo mangiphuma lapha yana mabe ngikhipha ngithola ukuthi angisakwazi ukuhamba ngavele ngagaqa ngamadolo amandla ngangasena amandla ama-ambulance laba bacisha umlilo abelungu sebegcwele sengizwa nje babuza simsengabhara bathi yini nje iJohannesburg Hospital ngigcina ngizwa bethi khona makayiswe eBhara ngahanjiswa ke eBhara ukuthi eBhara mangifika eBhara ngabona masifika eBhara ngagcina sengithathiwe from kuambulance ngagcina bedraina intuthu ngoba bathi intuthu ngayi inhaler kakhulu so from there zaya ngizange ngisabona ngase ngibona ngase ngise ICU sengibona ngenye indlela sengi unconscious ngaya eICU bazalwane ngahlala eICU 2 weeks ekuwadi ngahlala 1 month eICU ngangakwazi ukuvuka for 2 weeks ngangakwazi ukukhuluma ngakwazi ukudla ngisedla ngepipe yonke into mabe khuluma bathi ngangiraise basho bathi maybe ngangila ukuraise umlilo ngangazi ukuthi umuntu mayeshile uyakhukhumala mabesho bathi ngangisesabe ngabacela ukuthi wayene ngashutanga isithombe bathi lo munye umalume uyalile because ukhona umalume wamuthi ubefuna ukushuta like isithombe umalume uAlfred ncuba ukuthi wayefuna ukushuta isithombe angibonisi kodwa umalume unfortunately lo wachonayo wayala lo wathi amalobola ngelotshole ekhaya wathi no uzoza ubuhlungu ningamshuti isithombe ningamshuti so ngiyakhumbula abazalwane sengise ICU into esenzakala ke eICU abantu bavunyelwa ungena ngathuthu bezokubona ukhona umamdala wami umuntu kabongwe sefile wayebuya ukuphela ezongibona ngiyakhumbula akalalanga ahlale engabuye ezongibona esibhedlela kuthiwa nguMancube Hoshi yancube wayebuya njalo ngempela isenzo asenza ngeke ngisikhohlwe ukuthi khona umuntu okukhathalela ukuthi kunomuntu akasisi wami sesibhedlela ngizohamba ngiyombona ifamily yami was very supportive bangibonisa uthando kakhulu mina ngumntwana lwano Olivile ukuhambela abantu kodwa ifamily yami ngiyayithanda kakhulu ngifisa behlale bekwazi lokho and by ngaleso sikhathi ifamily yami yangibonisa uthando I feel loved kakhulu ngoba ngababona esibhedlela bedabuke kakhulu because babecabanga ukuthi ngizofa vele ngangilandulwa abazalwane bami I remember umamdala wami esithi ungabona ilanga la kusasa liphume phila lo mntwana sizabakwazi ukuthi uNkulunkulu uyaphila and mina abazalwane ngangisesendaweni ethulile indawo lana kwakungela msindo kwakungela buhlungu angikwazi ukuthi ngangingabazalwane but into engalitshela yona ukuthi indawo engangikuyo yayithule kakhulu eICU ngiyakhumbula kuneculo engangilicula ingoma basekhaya bakwazi masethi iculo sethi ingoma elithi kambu Jesu nakancangithi sala sihlobo ngifa imthwali zima elethu sizi kambuya nginaka yini uya naga ngiya mazi uya ngidabukela nxa ngiphela amandla
ku Jesu naka. Bazalwane ngayihlabela lengoma. It was like rewinded. Yeah. Ingoma ngayihlabela ngangingela lutho nganihlabela yona ukuthi kambe uyanginaka yini uJesu. Oh yes. Ngibezwa kulabo malume bami abayi2 ngihlala ngihleka umalume ubaba uBarnabas lo malume uPolite bazilingixolele bomalume bami ngiyakhumbula lezo sikhathi kwakusathwala lithanda kakhulu lobani utshwala lobani ubudaka abantu. Okay. So babebuya bezombona ngiyakhumbula bese ICU bethi umntwana lo ungabona ephila hayi sizabona ukuthi uNkulunkulu uyaphila. Yeah. Mina ngangibezwa ngangibabona. Yeah. Mina ngahleka ngaphakathi ngathi hawu kanti omalume bamazi uNkulunkulu bona bephuza kangaka utshwala. Oh yes. So bazalwane uNkulunkulu wangithwala. Yeah. Kunzima kunjalo ngaphaphame ICU. I remember sengiphapheme udadewethu omncane usanelisiwe ekhale ngidabula inhliziyo. Ngifuna ukuthi ngimtshele ukuthi ungakhali ngoba ngangafuna ukubona umuntu okhalayo because mina ngamphuma kwenye indawo ethule kakhulu. So mabe sizwe ubuhlungu ngangizibuza ukuthi why. And ngasitsho njalo ngithi why bekhala. Why bekhalelana. Especially ngisa unconscious. Yes. Ngisibuza ukuthi why ngizama ukunika ikhanda ngizama ukuthi hayi lingakhali but yazibona abantu bedabukile. Ngisibuze mina ngangiyaziphuta ngazi ngangabuzwa lobuhlungu eqinisweni. So angikwazi ukuthi what was happening. Ubuhlungu ngabuzwa sengiphapheme ngasekho unconscious. Oh. Yilapho waqala ukuzwa ubuhlungu khona. Ngoba ngaqala ukukhumbula lo mntanami. Oh, okay. Uyabona ngesikhathi ngisa unconscious laphana ngisabona bengilandula bethi uNkulunkulu ngabona liphuma liphila. Ngihlabela ingoma lethu yanginaka uJesu ngangabuza ubuhlungu futhi. Ene babekhala ngizama ngawonke amandla ukuthi ngithi lingakhali. Yeah. Yabo so kodwa ngangakwanisa ukuthi ngifinyelele kubo ukuthi ngibatshele ukuthi lingakhali but mina owami umzimba bazalana ngeke ngithi kumbe ngamfila I don't know what was happening. Angibonanga umzimba wami siba kabili. Angeke ngisho kanjalo. Yes. But what I know ukuthi ngangisenye endaweni ethule kakhulu bazalwane engangisihlabelela ingoma yami leyo non stop yayingathi ya rewind nje mayiphela ngiyayiqalisa mayiphela ngiyayiqalisa. So wenzeke ke mase ngiphapheme umna wami ngidabula inhliziyo usanelisiwe ekhala inyembezi. Ngizama ukuthi ngithi ungakhali I remember ngacela ibhuku lepen because ngakhuluma onesi babona ukuthi ucela isandla asikwazi ukubhala ngizitshela ukuthi ngizobhala isandla sisasebenzi ngatry ukubhala ngalesi ngabhala enye yamagombolozi abantwana and ngitry ukutshela umnami ukuthi ungakhali ngamfuna ukumtshela ungakhali uNkulunkulu omkhulu sengivukile yabona ngamfuna ukumtshela khona lokho wahamba ke bhuti wami ngingamtshelanga sengikukhulume ngaphakathi ukuthi hayi ungakhali mina wami uNkulunkulu omkhulu yaqhubeka impilo kunzima lapho kamanesi ayesekhuluma lami ngahlala futhi ngingakhulumi for 2 weeks sengiphapheme ngathi ngisiyaqala ukukhuluma ivoice yami yabuya lenye ibhese engakaze ngiyibone lami ngathuka mangithi ngiyathi ngisakhuluma lo nesi sisaxoxa lo nesi ngisamxoxela indaba iJemmy voice sengikhamisile angisazi sengisabathe usakwazi ukuqhubeka bangitreata ngoba babethi ngichile ngaphakathi ngazi bathi ngama valves wathi angazi ukuthi yini bangatreatwa ngempela and mayithethe yaphuma izabuya nenye ibhesi ongeke uyiunderstand amanesi angitshele angikhohlwa ngiyakhumbula bengibuza ukuthi yazi uchile wena kunabantu abatshe ukudlula wena kodwa wena ngofuna ukufa ukudlula labo abathi ukudlula wena omunye unesi athi uyasonta ngithi yebo ngiyasonta athi uyabona lo Jesu omkhonzayo ungamiyeki mntanami ngiyamkhumbula lo nesi Nkosi yami esho kanjalo enhlizweni ngathi ende ngiyamkhonza uJesu ende ngeke ngimiyeke uJesu ngoba unesilwana wangitshela ukuthi uyazi silala sigijima ebusuku wetholakele wena usufuna ukufa la sihleli sikugadile wile patient ehlala igadiwe like umbhedwa wami nje wawuhlumiswe kanje kufanele ngingalali flat
Oh fanele nje ngilale ngiqakame baze bangitshela noma sebengidischarge ukuthi la sekhaya ungabolala flat tholakele Okay. umqamelo wakhe bephezulu ulale ngathi usilantile kanje Oh yes. because babethi nje bangake bangiyeke flat bazogijima nangu utholakele ngapho sebegijima amanesi sekungenye into so bebe ngibuza ukuthi bayazibuza ukuthi kunabantu abasho ukudlula mina kodwa yimi ebengifuna ukufa baze bananzelela ukuthi hayi lento le makuNkulunkulu okusindisela lo nkulunkulu lo ungayeki ukumkhonza Yeah. ngazophuma ke ICU ngomusa wenkosi mangiphuma ke ICU ngayahlala ke ewadini I remember nge-first week ewadini lakho kwakunzima because babesangimonitor ngifaka oxygen ebusuku ngizwe sebememezana high blood lapho ke bazalwane ngase ngicabanga umntwana Oh yes. le marriage le yayingahambi kahle baze bangibuza ukuthi kwenzakalani ngabatshela bathi no nanzi izinto ezimcindezelayo ukuthi aphole umntwana bayenza ukuthi ngoba umntwana kangena eBenz unit okokuthi mayesebuyile ngikhitshelwe ngaphandle ngiyombona umntanami and then indaba kaBaba bangangathi bamisa kancane ngoba kusho ukuthi sasingazwani mayezongibona so ngabona amandla kaNkuluNkulu bazalwane ngaphola ebazama ukuthi khona balungise lesi sandla sayala ngaye theater bezama ukuyalungisa lesi sandla sayala namhlanje nginesifuba nje sinzima kakhulu kodwa uNkulunkulu emkhulu bazalwane uNkulunkulu wangiphilisa and lesi sandla bazalwane lesi sandla lesesachayo yazi noma ngihamba mina abanye nginokubezwe emgwaqweni bethi wathelwa indoda ngamanzi ngithi abazi la uJehova ngithathe khona ngoba lesi sandla singikhumbuza amandla kaNkulunkulu ngabona ukuthi uNkulunkulu akafuni ukuthi ngidlule emhlabeni ngoba uNkulunkulu lenjongo ngami kusho ukuthi nganizofa ngingakaphelelisi lokho uNkulunkulu angithuma khona emhlabeni ngoba ngathi ngiphuma lapho ngazibuza ukuthi kungani uNkulunkulu mina eyenza ukuthi eyalile ukuthi ngife ngoba bekufanele ngife ngazibuza lokho ukuthi kungani kodwa sengiphumile phandle ngakuthola ngiyakhumbula sengiphumile phandle ngake ngazama lokuzibulala wazama nokubulala manje mangithi sengiphume phandle vele sahle sahlukana ubaba womntanami okay kwagcina okay yes so nganginalokho ukuthi ngibani ozongithanda ngoba sengichile ngubani ozongithanda malo baba yena engasangifuni yena engithole ngingathanga yabo so esibhedlela ngiyakhumbula ukuthi sasihlatshwa saphiwa amanye amaphilisi strong so nokudischarge ngazicelela mina ukuthi bangidischarge ngangasafuni ukuba sesibhedlela ngabe sengibuza uDoctor ukuthi uDoctor mina sengikhathele ngifuna ukuye ekhaya uDoctor wathi awukabi right icondition yakho isafuna sekubheki but maybe singakunikeza u1 week or iviki ngoba ungabona kunzima you come back okay mina ngabe sengisithi yazi why ngacela ukudischargewa isifuba sebengise etheater sabuya sesile problem namanje ngumuntu ongathi une short breath I think etheater khona lapha yana akuhambanga kahle masebe khathale nyama befaka la ngazi ukuthi umoya umbe bawenzana umoya I don't know so mase ngibuya sengihodoza okay ngiyakuzwa nxa sengihodoza uDoctor lwana uyayibona ukuthi hayi ayisekho right manje ngihlebelwa ngomunye usister utholakele ngaseNatal wayithanda ukungibiza my name wayengizwa ngiyenza ngijabule esibhedlela lwasisi yes maye sengena nje my name okay sengikhona my name vele ngijabule nje yeah wayengithanda shem yes so wangihlebela wathi watholakele my name sebefuna ukuthi bakubhoboze la bakufaka ipipe ngoba usuhodosa so my name mina ngifuni so uzikhethele my name is either yacela ukuthi discharge ngoba ukuthi uphile nembobo la my name ngibona kungekho kuhle uNkulunkulu lo okusindisile yes uzokuphilisa yes ngambonga ukutholakele ngavele ngacela ukudischarge nami yeah because uDoctor lo waye insister mpela ngathi never ngathi ngathi mangekho right after a week or after 5 days ngiyabuya angithi yimi engizobe nginenhlungu bangidischarge wangilanda udadewethu ngahamba
mangifika ke nginalento istress esikhona ngisambonga uNkulunkulu kodwa ngazi ukuthi ngalelo langa ngadliwa istress ngacabanga ukuthi ubani ozongithanda ngoba le ndoda avela ayingifuni ithi yona isangifuna ngiyofela kithi awu ngoba azakhipha amazwi anjalo pho ayi sengamthethelela ukuthi sasilempi vele sasaba lezi zimpi ngingakathi and ngathi mase ngichile zaba more izimpi and I'm sure lama families akangathi ajikijelana amagama because I believe abanye babecabanga ukuthi yena unchisile ayikangichisanga ngangichisanga umntana abantu and I'm sure lamagama abuhlungu ayiwakhipha kwakuyilezo zimpi kwakuyilezo zimpi ezazikhona and mina ngaleso sikhathi nami ngangilandela lawo magama abuhlungu sengifuna ukuyibulala so kunamanye amaphilisi amanesi esibhedlela ayentshela ukuthi amaphilisi la ayidrug ungabohlala wakhalela atholakele ngoba ngasithi mase ngimapenini ngikhale ngithi ngifuna iphilisi bathi hayi angama drug uzoba ngunyawupe wena sihleke nje kanjalo nje so banginikeza amanye nje for ama days yazi lamaphilisi ngawathatha kanje ngathi hayi ithi ngivele ngiqede angithi bangitshelile ukuthi angama drug umntana kithi ngangibheka umntana kithi ukuthi uzubuhlungu ithi ngizibulale kayiwani ngathatha lamaphilisi futhi ngalala ubuthonga ngaze ngibone nxa sengilele lapho kusho ukuthi ngangingavuki ngibona umntana kithi uyangivusa manje angivuki manje ngimbhekile uyangivusa ngivuki futhi ngabona umntana kithi ekhala kabuhlungu wawela phansi ngadabuka emoyeni yazi ngadabuka futhi ngazisola ngayisola kakhulu ngazisola ngaphaphama ngathi inkosi ngeke ngiphinde ngiyibulale ngeke ngiphinde ngiyibulale asikisi bazalwane hayi ngaphuza amanzi relax nje sibonga uNkulunkulu yo phela izinto efana lezi zona mawuzi ukukhumbula kubuya izinto kubuya izinto so bazalwane ngavawa ukuthi angeke ngiphinde ngizibulale ngoba ngabona umntana kithi esedabuke kakhulu emoyeni instead mina ngangithi ngiyamsiza mangiyibulala kodwa ngambona ekhala ngambona ukuthi udabukile and uNkulunkulu kusho ukuthi wangibuyisa back wangibuyisa back ngoba there and there ngayisola ngathi inkosi ngiyazisola ngalento engiyenzile hey bakithi ngaphila ke bazalwane bami ila namhlanje umntana kithi akakwazi ukuthi ngamfuna ukuzibulala wagcina ungazange usho yena akazange ukuthi kwenzakala ini kazanga ngoba ngamuzwe sithi uNkulunkulu mina bese ngijabulile ukuthi umntana kithi usisi wami uyaphila manje futhi usefile uzoqala nje ukuzwa ngale video uzoqala ngokungizwa ngale video mayezofinyelela ukuthi ayibukele ngoba usemakhaya umuntu engamtshelayo ukuthi ngake ngafuna ukuzibulala ngu-aunti wabantwa bami lapho ubaba lo wayengithethe nguye ngamtshelayo ukuthi aunti ngake ngafuna ukuzibulala alright ngiyabonga so u-aunti naye wadabuka wathi mancu ungaphindi wenza into efana nalaleyo futhi empilweni ngathi angeke ngiphinde aunti so bazalwane ningamangali ngikhala ukuvusa amanxeba kodwa siphakamisa udumo lukaNkulunkulu emkhulu uNkulunkulu ngoba ningibona ngikhuluma lapha sengayithola njalo ipurpose yami injongo uNkulunkulu angilethela yona emhlabeni emva kokutsha ngazibuza ngahlala ngilakho ukuthi yini lengaka kanti uSathane angihlupha ngayo empilweni yami inkosi ngilane kanti ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngilalela uKhoze FM sengimkhohliwe lo wabhudo wayeshumayela kube ngiyamkhumbula bengizomention igama lakhe esithi yena umuntu nomuntu unenjongo ayilethelwe lapha emhlabeni umuntu kufanele abe yazi injongo yakhe esithi kunabanye abantu abavuswa embedeni befile ngoba bengakaphelelisi injongo yabo ngakhumbula mina ukuthi mina ngangifile ICU mina uNkulunkulu wangivusa ngakhumbula ngifuna ukuzibulala futhi ngathi kusho ukuthi ufanele ngiyazi leyo purpose ukuthi yini kodwa manje ngibona sengiyayazi bazalwane ipurpose yayikuthi mina nje ngizokhonza uNkulunkulu ngeqiniso la ngomoya ebesethi maye sengithumile ngihambise lokho angithume khona ngingagodli yikho engijabulelayo bazalwane akulenye into mina bengigijimisana lakho konke
emhlabeni athi uSolomon uNkulunkulu esecela iwisdom uNkulunkulu wabesemnikeza uSolomon ama riches wonke phezulu kokuhlakanipha uSolomon wagijimisa konke labafazi abahle wabayakhela lama altar basuka ama Queen of Sheba ngale bezolalela iwisdom kaSolomon uSolomon uthe sekugijimise konke kwamlahla uthi uSolomon ngawo sengikunanzelela ukuthi kuyizeleze uthi ngagijimisa wena mali wena mfazi omuhle ngagijimisa ngayakha izitezi eziphezulu uSolomon wabona uciche walahlekelwa ngumphefumulo wakhe uSolomon mayebhala lapha wayesibonisa abazalwane ukuthi konke kuyizeleze emhlabeni imali yize mawungayigijimisa uyekela ugijimisa uJesu umnikazi wesilva legolide ama material things ayize bazalwane yes impilo yakho le wena uyigijimisa ngalendlela ungela Jesu kuyize ngoba uJesu angayithatha nje ngeminute akuthi uyigijimisa uthethe uJesu wambeka phambili nami ngakunanzelela ukuthi ngangizofa ngifele sonweni ukube namhlanje ngikhala nami ngisegehena ngoba nempilo engangiyiphila nxa ngiyibheka emuva yayingasiyo le ejabulisa uNkulunkulu ukusho ukuthi ngangizoyamkela yamadimoni obumnyama nxa sengifile ngaleso sikhathi kodwa uNkulunkulu wangipha ichance yokuthi ngilungise indaba zami ngoba yena ule purpose ngami ngiyabonga abazalwane uNkulunkulu emkhulu siyabonga Nkosi ngokuvikela nje nokugcina kakhulu bhuti nokuvikela ubuso phela unalutho ebusweni bangibuza inkinga kwaba yila esengalweni bangibuza kamanesi lana ngangisheka kancane ekhaleni mangaphazami nasenyaweni bathothola ke la usijele kahle asi understand indaba yakho uphuma endlini eshayo sibonile ngempela nalama file abuye neambulance yes kungani ungashaka ebusweni ngiyabatshela ngithi yazi lesandla besilokho sinje bengimeka sure ubuso bengile isandla sinje umlilo bengiwuzwa bhuti ushaya konke la bathi hey ube nobuhlakani wentombazana ngithi bengikhalela nje ukuthi asiphele kwasona leso sandla leso ke bese besho ke ngayenziswa nama physiotherapy sheme ezibhedlela bayenza kahle balethela ama physiotherapy isandla leso kusesebenze nje kwakufika ama physiotherapy azongi exercises okwesikhathi eside ngisesibhedlela bezobona ukuthi siyasebenza and then basho bathi hayi siyasebenza sayenziswa yonke nje lento lesa practice ukwenza izinto lapha esibhedlela hayi basho bathi ngizosebenza ngiyasebenza abazalwane ngiyasebenza imisebenzi yonke nje enzima yikho into engayisebenziyo khona nje ukuthi isifuba nje sahla saba damaged kodwa uNkulunkulu emkhulu sekungcono kakhulu bazalwane sekungcono mina bewungizwa ngiqhamuka ukuthi kunomuntu okhefuzelayo ungizwe ukuthi umuntu ngempela zathinteke eTexini athi mama uright ngithi ayikhuleka mama nginenkinga nje sifuba ngivele ngisho njalo ngoba mase ngikhefuzela kuyazwakala and abanye kushuthi kuyabadabula inhliziyo kuba buhlungu uyabona ke kodwa kukho konke ngiyambonga uNkulunkulu ngoba uSathane wayefuna ngife kodwa uNkulunkulu ngoba esasele njongo esangithumile futhi efuna ngiphenduke uNkulunkulu ngike ngiphile impilo yobungcwele ngoba uJesu yena mayesitsho uthi akekho ongcwele ngaphandle kababo sezulwini kodwa kuthiwa kufanele siphile lempilo engcwele so kusho ukuthi ubungcwele lobo bazalwane kufanele sibuphile akekho ongcwele kodwa kufanele senze njani siphile kusho ukuthi ngamandla la ngokusizwa inkosi kufanele sizame ukuphila ebungcweleni amen amen kuzwa kahle ngibonga nokuthi nesandla la kwakumele kushe nala konke la kwakumele kushe yabona nje kodwa nje kuye kwaqala la kufishela khona yazi uNkulunkulu usebenza ngezinye indlela ngoba ukhona omunye engangizwa inhliziyo yami isibabhlungu ebhara bethi ngeke aphinde isebenze ubhutlwana athi Inkosi yami ngeke aphinde nje ukusebenza nje ngeke aphinde isebenze ngawubuza ubhlungu ngathi nami phela bengiya lapho Nkosi yami mina ngisinde kanjani sengimbona ubhuti wabantu kuthiwa nje ngeke isandla sakhe asesayenzi lutho nje ngangibuza ubhlungu ukuthi yazi impilo siyayihlelelwa impilo ene noSathane uyajabula kabi ukuthi bona sisebhlungwini kodwa uNkulunkulu ukhona ukuthi asisize ingakho ngiqinisa abantu ukuthi asihlale nini kuNkulunkulu singasuki simbeke phambili kukho konke uNkulunkulu simbeke phambili bese sizama
ngoba ngeke uzenzele wena ngamandla akho ukuphila impilo engcwele Yes. kodwa mawuke wathatha nje isinqumo mawuke nje wathatha isinqumo ukuthi ngifuna ukuphila this holy life uJesu uzakusiza Yes. umoya ongcwele will guide you Yebo. ukuthi uphile lempilo ngoba uNkulunkulu uzabe bonke umntana mfuna ukuphila impilo engcwele Iqiniso. umpostoli uPaul uthi lokhu engikuthandayo engingakuthandiyo engingafuni ukukwenza yikho engizithola ngikwenza Yes. wayekhuluma ngesono lapha ukuthi into embi enye yazi leyo ukuthiwa iyanyanyeka Yeah. engingafuni ukuyenza yiyo engizithola ngiyenza Hey. bese ukuthi lenhle engifuna ukuyenza ngiyithole kunzima ukuthi ngiyenze Yebo. wayeconfess izono zakhe ukuthi inkosi ngifuna ukuhlala ebuhleni Yes. ngifuna ukuhlala ebungcweleni Yeah. kodwa ngizithola sengisenza amanyala uNkulunkulu wamsiza Yeah, qinisile. nathi uzosiza ngoba uNkulunkulu uyakwazi le nyama le ifuna ukuphambene lo moya inyama ilwa lathi every day Hey. mawuqala ufuna ukwenza okuhle la ikukhombisa Yeah. so ufanele uwazi ukuthi inyama yakho uyicontrol Yeah. ungabona ukuthi ngathi sokuphezulu kwamandla ukhuleke Iqiniso. umoya ongcwele lo Jesu bazokusiza Hayi iqiniso. amen Amen. Amen. Yo. Hayi siyabonga siswami. siyabonga Sibonga Nkosi nje sasigcinile. Hey, kuumusa. kuumusa baba Wayigcinele khona lokho ukuthi ulethe lobufakazi. yawo wayengcinele khona lokho uNkulunkulu Nanokuthi ngangihlala ngizibuza wawuhlala uzibuza ngokuhlupheka kwami kwempilo yami ukuthi kanti yini lengaka ngoba oh yeah. anginalutho nje kodwa ngilezi inkinga eziningi omunye ugogo wazi wathi yazi mntanami hey uNkulunkulu kumba akakuthandi inkinga ezikwehlelayo ziningi kakhulu yena wayekhuluma okudabuka ngiyambonga kakhulu ugogo wami lo nguMasikhosana ube lami kakhulu empilweni yami eOrange Farm okay ube supportive kakhulu ugogo noba shonelwa ngabazali shonelwa ngumntwana ube la so yena wayekhuluma ngobuhlungu bezinto engidlula kuzo ngithi kuye gogo nami ngazi ukuthi lamagama ngangiwathathaphi akusuNkulunkulu oyenza lento uSathane uNkulunkulu lo ngimkhonza mina ngeke ethanda ukuthi ngizubuhlungu lo uSathane ehamba ngenyawo zombili yebo angazi nami ukuthi bengikuthathaphi kodwa ngamphendula ngasho kanjalo oh umoya ongcwele umoya ongcwele yebo so ngahamba ngakubona ukuthi uSathane vele kusho ukuthi yami impilo wayethe lo ngizomhlaba ngameva azayeke ukhonza uNkulunkulu aze ngapha kimi yo kodwa uNkulunkulu lokho engisiza ngoba ngulameva akhe ngibuyela ngilokho manje ngijolozela kakhulu manje ke yila ngiqina khona esiphambanweni nakho ke futhi ngibona namandla kaNkulunkulu yo ngoba manje sofakaza ngawe lameva sengifakaza ngawe lameva angihlabile bazala nameva from ebuncaneni liyakukhumbula ufazi baqala yebo angihlaba ngikhula ngihamba ngihlatshwa ngifuna ukuzotshela abantu ukuthi abantu bazitshela ukuthi nxa usungumzalwane ukuba ngumChristian kufanele ukuthi impilo nje ibe lula mzalwane yes the day when usithi Jesus Christ is the Lord waqalisa ukuba yisitha sika Sathane wena waba sempini lo Sathane injalo and nxa usuqalisa usithi now I mean you are born again kufanele ujoin ithimba lamasotsha so ulisotshela injani wena lengisa izandla lingela zikhala ulisotshela injani washo uthiwa amasotsha sempini liyamemeza isotsha hayi thina singanjani amasotsha siyawuhlaba umkhosi phela thina empini leyeSkristu hlaba umkhosi size siye endori siyo inkhwala njengoSaul yebo sesihlatshiwe yebo indaba sesibuya le ungaba lisotshela njalo usubuya ngale enyangeni esangomeni base ukubulala Saul ngoba uSaul wayetsheliwe and sinjalo asilaleli futhi ngenxa yokuthi uSaul wayetshela ukuthi umbulalo agade ubulale yonke into khona ngala washo walahla instruction okungalaleli hey bakithi and asilaleli sithi sesinjalo sicabanga ukuthi kulula akukho lula kuzoba lula njani wena usuyisitha sika Sathane yeah uSathane manje uzameka sure ukuthi abazalwane ngibazwile bakhala abaningi bakithi kuyadabula umoya ukuze umzalwane ekhala ngechallenge lawe lami ngiyakhala ngisise yaNkulunkulu ngikhala umayethi yena kuEphesians 6 qinana emandleni enkosi oh yes nithathelele ilizwi leli nilenze libe yisikhali nisifake isivukelo sesifuba wayekwazi uNkulunkulu amasoja nasilawo la semhlabeni abonakala ahambe egqoke ephelele efake konke labo bulletproof aliye empini isoja lisiyadedema leli siyadedesa isoja empini liyakwazi ngisho lilimele lidutshuliwe lidonsa unyawo ligijima yes abanye mabebonisela iwiki bashade ngoba kuyabaleka kusempini bangaliyeka lizobulawa yo so thina amasoja amanye aqinileyo siqinisa abanye
Yes. nabanye beqinisa abanye Anjalo. ungambona ngathi uyikho umshado umthatha umfake la emahlombe Wow. umdonse maye ngathi unyawo akwanise naye agijima landela amanye amasoja ngoba uzobulawa la endleleni Oh yes. isitha simile naso sinamasoja obumnyama usathana ufuna ukuqeda naye Hayi ngizwa kahle. Walethi example enhle kabi. amen Yeah. so nginobufakazi bazalwane bami engabunikezwayo kwakungu 1408 ngo2018 Oh okay. ubufakazi lobu ngangike ngafunda ngemark of the beast Oh kodwa ngangingajwayelanga ufunda ngayo okay. kodwa ngizobala manje ubufakazi bunjengoba bunjalo bese sibuya embhalweni Oh okay. umbono engawubonayo uPaul wesilo kwakubuhlungu kakhulu ngazwa ubuhlungu kakhulu lokuhlupheka kwakunzima kakhulu ngangiseshop kodwa ngikwazanga ukuthenga ngoba uPaul wesilo ngangingelalo bekule ndoda eceleni kwami yayiphethe imali indoda leyana esandleni isimo kwesikhathi eside idanile kakhulu isihluphekile indoda leyana isime yangathi umuntu otshonelwe umuntu ozilileyo ingela njabula indoda leyana laye kakwazanga ukuthenga ngoba wayengelalo uPaul wesilo abachaya amathili babeloko bethi come next come next come abese bengibuza laba abachaya amathili ukuthi kanti wayungathengi ngathi ngimele udade wethu bese besithi oh awulaphawo babe ngelandaba lathi bathi next bathi yikho ungathengi ngoba awulaphawo ngaleso sikhathi ngase ngilungiselela ukuba ngihambe ngiyohlala emaplazini emakhaya ngoba kwakunzima kakhulu sasikhuleka sasesibaninganyana ke khona lapho singakwanisa ukuthenga sicela sithi inkosi sithethelele izono zethu ngoba siwonile kodwa abantu engangilabo babelokho bedela bhuti one by one behamba besiyafaka uPaul wesilo Yo. mabelokho bedela ngilokho ngithi asikhulekeni ama-Israelites ngesikhathi beseGibhithe bakhala kuNkulunkulu sebehlutshwa bakhala uNkulunkulu wazwa isikhalo sabo wathumela uMoses basuka abantu bathi thina ngeke sikwanise ngeke sikhone lento bahamba abantu one by one besiyafaka uPaul saze sasala siyithulo omunye ubhuti Yo. ngaleso sikhathi kwase kulabantu ubhuti bengasadlali bepatrola bebheka ukuthi wonke umuntu lo Paul wesilo Yo. indoda le yayingasadlali sithi kwase kumenyezela ukuthi wonke umuntu kafaka uPaul wesilo wonke umuntu kafaka uPaul wesilo ngase ngithethe isikhafu esinjengedukuleli ngavala ikhanda lami ngoba uPaul lonyo lwalufakwa la emabunzini olunye lwalufakwa ezandleni so ngase ngithethe ngazama yabona amaMuslim ukuthi ayenza njani ngatry ukuthi ngivale la ukuthi kungabonakala ukuthi angela Paul wesilo indoda lana yayisichinga manje yayingasadlali ngase ngicatshile bhuti ngizama ukuthi manje ngizabaleka ngehlala emakhaya ngoba manje it was a force matter ukuthi uPaul ufakwe kodwa ke embonweni kwayenzakala ukuthi ngagcina ngingalufakanga uPaul Yeah. ngase ngiyaphaphama Yeah. umbono waphela ngase ngathola ke ivesi Oh yeah. asiyeni kuyivesi nguRevelation 14:9-11 Okay. ungayibala Nami ngeke ngiyifunde. Verse 9 uthi, Then a third angel followed them, saying with a loud voice, If anyone worship the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, 10, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. 11. And the smoke of their torment ascends forever and ever, and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name. Amen bazalwane. Yeah. Ngathi sengibheka iBhayibheli ngathola ukuthi into le engiyibonisiweyo ikhona la ukuthi sizafika isikhathi lapho uSathane azafuna ukukhonzwa abantu baze bafake ngempela imark yakhe kulesikhathi lapho imark kaSathane bazalwane izabe ingasafihlwa ngamanje ikhona ifihliwe ibhalwe ngama symbols
ibona ngabantu uNkulunkulu abayambulela khona ukuthi khangela isimboli lana ichaza uphawu ichaza imark of the beast kodwa bazalwane lezi ithuba lakhona masilikhangela selisondele and yilo li-introducewayo manje usathane nje ubhizi into zakhe zonke uzihlelile into nje ezayenzakala nxa irapture sithetha abantu uphawu lwesilo luyafika so lapha ngizothi ebazalwaneni ubunzima engabuzwa kumbono lo angifisi bazalwane bami ukuthi kube khona umuntu ozasala ngerapture ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu ngabe uyasincedisa sonke sithathwe ngerapture ngoba kubuhlungu kangakanani ukuthi uphethe imali wehle kuthenga esitolo wani uzabe ungasathengisi ikhona futhi iverse sizayithola lapho ukuthi khona nguRevelation 13:16 to 18 ukuthi lokuthengisa uyabe ungasathengisi uyabe ungavunyelwa ukuthengisa wani kusho ukuthi lasesikolweni umntwana mayengela Paulo esilo uyabe engahambi makuthi kuyabe kusayiwe ezikolweni uyabe engafuni even konke khona okwenzayo manje futhi ngaleso sikhathi mawungela Paulo esilo uyabe ungasavunyelwa ngoba ngaleso sikhathi uSathane uzabe selabantu bakhe kanti uyazwa mina kwakulama patrollers kusho ukuthi kuzabe kulama demon ngempela kaSathane ngoba uSathane ambona abantu abathemba abazabe sebepatrolla becheck ukuthi emhlabeni wonke umuntu ulufakile yini uphawu lwesilo nxa ungalufakanga befuna ukuba kwazi isizathu yikho lapha okuthiwa abantu bazakubulawa lokubulawa umuntu ozabe sesele ngoba umusa uzabe usuvaliwe ukubhadala ngegazi lakho ukuthi futhi ngathi uthiwa ukubulawa kwakhona ziyabuthotshwa kancane kancane uyabungabulawa same time ukuthi khona ma usehluleka usarenda uthi ngcono ngulifaka uphawu ibhlungu lento ibhlungu futhi ngabuza ubhlungu yazi ngakhala kakhulu ngicenga abanye ukuthi asikhulekeni ngoba incwadi le eka Exodus 2:23-25 lizozibalela bazalwane emakhaya ekhuluma ngabantwana kumbe singayibala ikhuluma ngabantwana bakwaIsrayeli bese eGibhithe lapho kuthiwa a new pharaoh waqalisa ukubusa engazange wabakwazi lutho ngoJoseph wabahlupha ubahlutshwa labana abantwana bakwaIsrayeli bakhala uNkulunkulu wabazwa yes ngifunde la uyifunde phutwana Exodus 2:20 23-25 or 23 Now it happened in the process of time that the king of Egypt died. Amen. Then the children of Israel groaned because of the bondage, and they cried out. Amen. And their cry came up to God because of the bondage. Amen. 24 Amen. So God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, Amen. with Isaac, and with Jacob. 25 Amen. And God looked upon the children of Israel, and God acknowledged them. Amen. Bazalwane khona lapha embonweni ngifuna ukukhuluma ngeverse le nxa ngantshela laba enganlawo ngangisithi mina ngasikhuleke nini abantwana bakwaIsrayeli bakhala kuJehova bephakathi kobunzima beseGibhithe uNkulunkulu wabazwa wabathumela uMosi lapha bazalwane sengiaddress abantu abazabe besele ngesikhathi soPaul wesilo ngoba abanye bethu sayesiloko sizitshela ukuthi siyibambile kanti asiyibambanga ungavela ubone ngerapture sebethathiwa abazalwane abazabe besele bemisibindi beqine bekhumbula ukuthi khona abantwana bakwaIsrayeli sebekhalile uJehova wasebathumela uMosi so ngaleso sikhathi uNkulunkulu uzobhadala ngegazi lelo abantu beqinisele ngoba ngaleso sikhathi kuthiwa umusa uzabe ungasekho kodwa uJehova uzawukhumbula futhi umhlaba mayesebuye sizobhubhisa yonke into ebesethi labo abafele kuye abathathe futhi baphile eJerusalem elitsha ngoba labo irapture izabe sidlulile ngaleso sikhathi butwa Yeah. then lapho mina nganisele ukuthi irapture yesithathile abantu mina ngasala mase ngicenga abantu lingavuma ukufaka uphawu lwesilo ngoba wani indlala angazi ukuthi abantu bakhona bazaphila kanjani ngaleso sikhathi ngoba uzabe ungathengi so mina lingibona ngangiflungiselela ukuyahlala emaplazini ngangile ngqondo ukuthi emaplazini ngizalima at least ngicatshile ezintabeni ngidla imbida lezinto engizikhiqiza emasimini kusho ukuthi idolobha ngesikhathi leso lizabe liveli terrible kwabantu abathi bona bayamkhonza uNkulunkulu ngoba uzalima kodwa emakhaya ungakwanisa ukucatsha maybe ezintabeni khona lapho ukwanisa ukulima udlela khona okudliwa zinyamazana esigangeni ngoba I was preparing ukuthi ngiyehlala emaplazini kwakunzima futhi and isikhathi leso siyeza futhi sesiseduze masibheka nje izinto ezenzakalayo masikhangela isikhathi sesiseduze uSathane uyalungiselela into nje empambileyo nje I think le rapture yakho ubona ngathi yamphuzela ngoba ufuna ukuthi masinyane ezorula ngoba I think lama demon lana ngaphansi kwamanzi lawa asekhathele ngale kube lokho etshontsha imizimba asefuna ukukabuye direct
ngoba sisizwa nje ukuthi abanye abantu kwesikhathi uyahlangana nomuntu uthi uyaphila kade umuntu ufile so kukuningi too much ngaphansi kwamanzi le kufuna ukubuya direct labo bezorula nje ngoba vele they know ukuthi bona vele they are already judged beke nje bezo enjoy lo mbuso lo yokwesikhashana nje ngoba ichibi lomlilo linjani lalo liyavutha ngaleli prepare already yo so indaba le yangizwisa ubuhlungu ngakubona ukuthi ya umuntu ufanele azimise kuhle ingakho ngizoyishela rani bazalwane manje sisaphila irapture ikayenza kahle asiqondene asiqondene asingadlali ngokukhonza uJesu oh yes bazalwane izono ziyalahlwa yebo izono ziyalahlwa kuGalatians 5 ikhuluma ngemisebenzi yenyama esobala eyiyo vele eyenza ukuthi abantu bengasuka esonweni imithetho elithumi iyayikhuluma uGalatians uyayigcwalisela lapha kule misebenzi bhutwami imisebenzi le inkinga kakhulu emuntwini yebo imisebenzi yenyama ekhulunywa kuGalatians yes kuzoba lezithelo zokulunga uNkulunkulu estetha ukuthi umntaka kaNkulunkulu ufanele abe leziphi izithelo achiye le imisebenzi yenyama esobala leyo yimisebenzi ewisela phansi amaKristu ngoba eminye yakhona siyithatha kancane sibona ngathi izona ezincane sehluleka even to respect umzimba lo itempeli likaNkulunkulu sitshontshe sifebe siqamba amanga yazi sibe greedy futhi sibe le pride ipride okwaqala yayenza ukuthi uSathane ezulwini afuna ukuthi yena afanane noNkulunkulu uIsaiah 14:12 futhi wena ndosankusa wena owankanyezi Lucifer wena uthi ngisakuba njengoNkulunkulu uhleli kuphi umhlaba manje uhleli la uthi nizohlala labo uNkulunkulu ukuthi uthi lapha emhlabeni lokhu labo uNkulunkulu nyana uSathane mayisi uthi ngiyahlala phakathi kwawo uwa labo uNkulunkulu nyana bakabangamadimoni abathembisa ukuba izikhundla yo ebuse umhlaba so abantwana bakaNkulunkulu akule laba ngaphephela khona bhutwami ngaphandle ukuthi baphephele kuJesu bedele ngangakwazi ukuthi kanti mabethu kudela abachoni ngunanzelela ukuthi ngiyeke ube ngumKristu ophila ngokwentando kaNkulunkulu ungadelanga izinto zasezweni ngoba izinto zasezweni nanzi zakhalisa uSolomon egcineni mayesesethi konke kuyize uthi kuyize leze uSolomon yebo sikhuluma ngomuntu okuthiwa wayenothe ngendlela enrich yambamba imisebenzi esobala lenyama engikhuluma ngayo le yambamba uSolomon yebo esaqalise ebukwa kakhulu ngewisdom ebukwa ngokuyakha itempele elisimanga lamanje libhaliwe itempele layakwa nguSolomon kodwa uyakhala egcineni yasifika leyani imisebenzi yenyama yamenza ukuthi manje walose control wakhohlwa ukuthi uNkulunkulu wathi ufunani Solomon bakithi wathi ngicela ukuhlakanipha uNkulunkulu wathi zakunikeza lokunye esekutholile uSathane kakhethe ukuthi khona uNkulunkulu sekubusisile uyabuye ezongena manje ezokulahlekisa okuthi umzalwane kumele abe careful ngoba manje ungazicelela into encane nje ngisicelela umsebenzi uNkulunkulu akunikwe le mali eningi yes usuyenza izinto eziningi ubusukhohlwa uSathane sebuya usuqala manje ukugijimisa izukhohlwa uNkulunkulu lwana owathi umcela nje uSolomon elele wathi ngicela ukuhlakanipha yena wakubusisa ubusukhala egcineni futhi labo babusisiwe abarealizeayo bekhala ngoba abanye bafa bengarealizanga bengakhalanga bengavumanga befele bubini nesibusiswa ababesiphiwe nguThixo basisebenza ngendlela enjani wrong ingakho sikhuluma namhla ngabafundisi sikhuluma ngabapostoli sikhuluma ngabaprofeti akade bebizwe uNkulunkulu athi uNkulunkulu ngifuna libe yizitsha zami kuningi uNkulunkulu ukwangifundisa la ngami ukuthi uyisitsha esinjani ngisazokhuluma ngakho ngathola ithuba uyisitsha esinjani ngibona abantu bebhizi kakhulu ngaphandle lami nganginjalo ngigezisa ngithi mina ngihlambulula ingaphakathi ngoba ingaphandle ayilandaba alright kodwa masikhangela uJesu uthi nabaFarisi lina ligezisa kanjani inkezo ngaphakathi ngaphandle ibolile ligeza kanjani ngaphandle ngaphakathi ibolile uNkulunkulu lendaba lengaphakathi mzalwane wami ulendaba lengaphandle ulendaba lebody leya kuboleka yona ukuthi uyiphatha kanjani ulendaba lengaphakathi manje the spirit aphefumulela sona le soul ngoba thina sithi uNkulunkulu ulendaba leheart iheart yethu ibolile bazalwane ngoba yikho lapho kuphuma ububi bonke sebubuya kubhodi sebubonwa ngabantu
uqalise ngama sithi thina sigqoka kaba ama miniskirt sithi thina sengikhuluma ngokugqoka even lazo zonke imisebenzi enyama lana estate okuGalatians ukutshontsha ukufeba ukuphinga umhawu ini lani ungabi lomusa nje labanye abantu alright thina abazalwane sithi thina ayingahambe church vele nginje akulandaba do not judge us ngoba uNkulunkulu ukhangela ingaphakathi ingaphakathi leyo wena lento esikubona uyiyona ngaphandle isuka ngaphakathi Nxa Proverbs 4 mangaphambanisa 23 ethi bheka kade inhliziyo yakho gcina inhliziyo yakho ngoba kulapho kulokuphila yebo kanti sikhuluma ngayiphi ngaphakathi ebhekwa nguJehova ngoba yiyo eyethu le ngaphakathi ingcolile umuntu bhuti ungambona phansi segqoka iminiskirt ndako emfeba thatha amadoda abantu kusuke ngaphakathi so uNkulunkulu uzabheka ngaphakathi le ngaphandle yebo yena limzimba izancwatsha kodwa kufanele sihloniphe ngoba kulapho umoya ongcwele afikela ngapi afika ahlale khona ekhuluma enhlizweni then imisebenzi yakho isiba sobala yes phambi kwabantu isuka ngaphakathi so uNkulunkulu wayengibuzile ngangithethe ngathumela endaweni engayaziyo waqala wathi kimi uyisitshe sinjani zibheke wena hamba obabuza lapho batshela ukuthi bayizitshe ezinjani kwakuwumbono okay waphiwa lamavesi akhona awuzanthi ngizakhuluma ngayo next time ngoba kuningi uNkulunkulu ahambe emfundisa ngakho ukuthi thina singabantu njengoba nje libona abantu bezosala khona lapha ngibuya futhi embonweni lo wokusala ngesikhathi soPaul wesilo sizasaliswa ukuba izitshe ezingafuni ukugcina ukudla okuhle kukaKristu abazabe kade begcina ukudla okuhle kukaKristu bezitshe ezihle zokusetshenziswa bazamhlangabeza uJesu bazambona thina sizasala singamboni sasithi phapha kade inhlelo babushaba ngisehambile ngisale sengizibona bengiyisitshe sibi yazi bengiyisitshe singaso sokusetshenziswa sokulahlwa manje ngenxa yokuthi bengiyisitsha esokulahlwa kodwa iBhayibheli bengilazi ngizasala sengifisa ukuthi kube ngihambile kambe ngizakwanisa yini ukubekezelela ubunzima obuzabe sebusemhlabeni by that time sokubusa uSathane iAntichrist Ngima ngisakwanisa ukubekezelela ngizobhadala ngegazi kodwa ekugcineni ngizaphila njani kahle kodwa ngizake ngidlule esikhathini esinzima lapho iAntichrist sinjani isirula so abazalwane ngizama ukuthi khona abazasala lami ngizosala ngazi akube sengqondweni ukuthi khona nxa sisele sizabhadala ngegazi sizobhekana lobunzima bazalwane size siqinisele bakithi bengitshela umntanami ngithi mntanami shwa loba bangakuqamula unyawo kodwa ubulo ukuthi uJesu inkosi ngoba mntanami kuyabe kuzaba buhlungu kakhulu kodwa kuzabe kungokwesikhathi uSathane yabe lethuba lakhe lonke kodwa uJesu akayi kukhohlwa ngegazi labantwana bakhe abaqunywa kabuhlungu uzabuya futhi esebheka ukuthi hayi baqinisela loba baba stubborn ngesikhathi umusa usatheliwe kodwa baqinisela babhadala ngoba likaJesu la ningasasebenzi ngaleso sikhathi ngegazi lawo awuthi ngibathatha abantu abami banika umzimba omutsha bebuye behlanganele lathi endumisweni ekhaya elitsha idinga nje le ndaba nje ukuthi umuntu ayibheke yena yedwa athi nje ngifuna ukuphila ngobungcwele kakhulu ibiza nje ukuphila ngobungcwele le ibhudi mina lami bengindaba eChristianity bengingayizwisisi but manje uNkulunkulu usekhuluma lami ukuthi mntanami ngikufuna ubungcwele